Priznajte, većina nas je već polako umorna od onih fotografija koje izgledaju previše digitalno, upeglano, da se ne lažemo, veštački. I u 2026. godini dok se svi utrkaju ko će da ima pametniji algoritam, koji će da izmisli detalje na slici, kojih realno i nema, Xiaomi je povukao jedan drugačiji, rekao bih, zanimljiv i veoma dobar potez. Pred nama je Xiaomi 17 Ultra. Uređaj koji se odvažio da glasno i jasno kaže da je to prava namenska kamera, koja usput može i da telefonira. Ja na testu imam globalnu verziju Xiaomi 17 Ultra telefona u ovoj fantastičnoj zelenoj boji. Jeste malo čudno, ima kao neke šljokice, ali to nije ona drečava zelena, već svedena, maslinasta zelena, koja realno izgleda jako lepo i jako elegantno. I uz ovaj horizontalni Leica logo, pa jasno je čemu je ovaj telefon pre svega namenjen. I čim ga uzmete u ruku, jasno vam je da ovo nije igračka. Sa svojih skoro 220 grama težine i ovim masivnim kamera ostrvom, jasno vam je da je telefon zaista masivan, ali je balans pogođen baš kako treba. I iako mi na globalnoj verziji nemamo onaj prsten oko kamera ostrva koji se okreće, koji postoji na Leica verziji ovog telefona koji se prodaje na kineskom tržištu, telefon jednostavno zrači tom nekom starom školom fotografije. Uz Xiaomi Shield Glass 3 i IP68 sertifikat, ovo je telefon koji možete da ponesete sa sobom bilo gdje. Od planinarenja do kišnih ulica i da se fokusirate samo na kadar. Bez brige da li će telefon to izdržati. A taj kadar ćete juriti preko ekrana koji je priča za sebe. Tih 6,9 inča Hyper RGB panela nije samo tu da bi boje praštale. Fora je u tome što je Xiaomi ovdje koristio individualne RGB tačke za svaki piksel, pa tako dobijate 2K rezoluciju, ali bez onog čuvenog srkanja baterije. Sa osvjetljenjem od 3500 nita, ovo je telefon koji mi je omogućio da zapravo na direktnom suncu, usred bela dana, vidim šta slikam i kritički ocenim ekspoziciju. I to više nije luksuz. To je sada alat koji vam omogućava da radite tamo gdje drugi ekrani postaju ogledalo, budimo realni. Sada idemo na ono glavno, kamere, jer zbog toga gledaš ovaj video, tako? I počet ćemo od glavne kamere od 50 megapiksela. U pitanju je ogroman senzor od 1 inča Light Fusion 1050L sa otvorom lende f1.67. To znači da ovaj telefon bukvalno guta svetlo. Uz žižnu daljinu od 23 mm i optičku stabilizaciju, slike su kristalno jasne, pa čak i u polumraku. Ali ono što je prava revolucija ovdje je Lofix HDR tehnologija. I da vas ne zamaram inženjerskim terminima, poenta je da Lofix rešava HDR na nivou hardware. Zamislite da slikate nekog na zalasku sunca. Obično telefoni tu prave bele mrlje na nebu ili crne senke na licu. U tim situacijama Xiaomi zadržava svaki detalj. I to je ta optička istina na koju se Xiaomi poziva, gdje vi zapravo dobijate ono što je svetlost naslikala, a ne ono što je neki procesor izmaštao. I sada prelazimo na nešto što prvi put vidimo na mobilnim telefonima. To je pravi kontinuirani optički zoom. Telefoto kamera od 200 megapiksela koristi Samsungov senzor veličine 1/1,4 inča. Ovdje se sočiva fizički pomeraju unutar kućišta kako bi glatko prelazila između 75 i 100 mm, što je od 3,2 do 4,3 puta optičkog uvećanja. Dakle, nema nikakvog digitalnog seckanja i gubljenja kvaliteta slike u tom opsegu. Uz optičku stabilizaciju i promjenjivi otvor blende od f2.39 do f2.96 portreti izgledaju filmski. Ono što još treba naglasiti kod ove kamere je da može da fokusira na samo 30 cm udaljenosti i detalji su zaista neverovatni. Tu je i ultra široka kamera od 50 megapiksela sa žižnom daljinom od 14 mm i uglom gledanja od 115 stepeni, što je šire od većine konkurenata. Otvor blende je f2.2, a pošto ima autofokus, i nju možete da koristite kao makrokameru u situacijama kada treba da priđete baš blizu subjektu koji fotografišete. A čak ni prednja strana ovog uređaja nije zapostavljena. Tu je prednja selfie kamera od 50 megapiksela sa uglom gledanja od 90 stepeni, a ovoga puta i ona donosi autofokus. Za vas koji vlogujete ili jednostavno želite ošte selfije bez obzira koliko je ruka udaljena, ovo je stvarno dobar, konkretan korak unaprijed. Što se tiče samog šmeka fotografije, Leica Authentic Mode je ovdje zakon. Daje vam one duboke, dramatične senke i onaj prirodan bokeh koji je delo optike, a ne softvera. Nema onih brljotina oko kose ili ušiju koje prave algoritmi. Prelaz je mekan i postepen, baš kao na profesionalnom portretnom objektivu.
Naravno, da bi sve ovo radilo, unutra je Snapdragon 8 Elite Gen 5, koji nije tu samo da igrate igrice bez seckanja, već je tu da u trenutku obrađuje ogromnu količinu podataka koji dolaze sa ovih senzora. I sve ovo radi munjevito. U pitanju je HyperOS 3 operativni sistem, najnoviji operativni sistem od kompanije Xiaomi, koji, opet ponavljam, u nekim drugim recenzijama sam rekao, moj lični utisak je da je sazreo i da je veoma dobar operativni sistem na nivou najboljih operativnih sistema na tržištu, s tim što zavisi od ličnih preferencija, naći ćete kudikamo neki detalj koji biste popravili. Ono što sam ja video, što su i neki drugi revieweri vidjeli, prilikom manualnog podešavanja kamere, zašto se osvrćem na ovo, jer je ovo primarno kamera, kada izađete iz aplikacije kamere, podešavanje će se vratiti na početno. Što možda nije praktično u nekim trenucima kada želite da imate svoje podešavanje odmah i da možete brzo da opalite fotografiju kakvu želite. Tako da, eto, ima kudikamo nekih sitnica, detalja koje opet možda nekome i ne smetaju, ali sve o svemu iskustvo korištenja, pre svega iskustvo fotografisanja ovim telefonom je na vrhunskom nivou, usudio bih se da kažem i najbolje trenutno na tržištu. A ako se baš potrudimo da nađemo manu ovom sistemu kamera, a baš moramo da se potrudimo da je nađemo, onda bi to možda bila stabilizacija prilikom snimanja videa ukoliko trčite, skačete, vozite se po neravnom putu ili tako nešto. I tu ne možemo da kažemo da je to loše, ali možda nije na nivou Samsunga S26 Ultra koji je sada izbacio svoju novu funkciju gdje kako god da okrenete telefon, slika ostaje stabilna i veoma ispeglana. To nije slučaj s ovim telefonom, ali daleko od toga da je bilo šta loše na ovom telefonu. Hajde da pređemo na bateriju i da vidimo koliko ona može da izdrži kada se ovaj telefon koristi za namenu za koju je napravljen, za fotografisanje i snimanje. U pitanju je silikon karbonska baterija od 6000 mAh, to je na ovoj globalnoj verziji, na kineskoj verziji naravno kapacitet je veći i ona podržava žično punjenje do 90 W, naravno u paketu, odnosno pakovanju za tržište Evropske unije, pa samim tim i naše. Ne dolazi punjač, što smo već i navikli, nismo iznenađeni. Što ne znači da opet nećemo da apelujemo, ljudi, dajte nam punjač. I ova baterija će vam definitivno bez problema obezbediti dan i po aktivnog korištenja ovog telefona, normalnog aktivnog korištenja ovog telefona, ne kažem neke ekstremne situacije. Međutim, moje iskustvo u ovom proteklom periodu, koliko koristim ovaj telefon, laganih dan i po, vrlo često i cijela 2 dana bez potrebe da stavim telefon na punjač. I pitate se zašto ne pominjem AI kada je ovaj telefon u pitanju? Pa namjerno ne pominjem, jer ovaj telefon ima takav hardware i takve funkcionalnosti da su sve ono suprotno od potrebe da ističemo AI na njemu. Naravno, uz HyperOS 3 dolaze sve AI funkcionalnosti koje Xiaomi pruža svim svojim korisnicima. Šta ćete vi naći korisno od toga, šta ne, to je na vama da procenite. Sigurno ćete imati opcija koje ćete koristiti svakodnevno, imat će i opcije koje nikada nećete upotrebiti, ali to ostavljam vama da sami čačkate i procenite koliko vam je bitno. A kada je opšti utisak o ovom telefonu u pitanju, na kraju se sve svodi na to kako vi želite da vaše uspomene izgledaju. Onako kako su se stvarno desile ili onako kako ih je neki AI algoritam zamislio. Xiaomi 17 Ultra je ovdje povukao liniju i ja sam sa ove strane linije. Ja želim moje uspomene onakvim kakve su se desile i zabeležene na vrhunski način u vrhunskom kvalitetu. I ono što treba da znate, ovo nije najpraktičniji telefon na svijetu. Masivan je, ima skoro 220 grama, nije za svačiji džep, nećete ga lako nositi. Ali nudi to nešto, tu neku autentičnost koju danas gotovo nijedan drugi model telefona ne nudi. Dobit ćete pravu kameru u džepu da zabeležite svaki trenutak koji vam je bitan. Sve to izuzetno kvalitetno. Ova zelena boja mu stoji vrhunski, a i prava snaga ovog telefona je u Lofix tehnologiji i senzoru koji je nenadmašan. A šta vi kažete? Da li je Xiaomi ovim modelom konačno uspeo da mu svi priznaju da je kralj mobilne fotografije? Ili još uvijek to izbjegavamo da priznamo? Mene su ubedili. Ovaj model jeste kralj mobilne fotografije. Bar što se tiče telefona i modela koji su dostupni na našem tržištu.
Kina je neka druga priča, ne mogu ni da tvrdim da nije ni tamo najbolji telefon što se tiče mobilne fotografije, ali nisam probao ostale modele, tako da ću to zadržati za neku drugu priliku kada budem imao prilike da probam i sve druge modele koji su dostupni u Kini. Što se tiče tržišta u Srbiji, pa bit ću slobodan da kažem da, ovo je najbolji telefon za mobilnu fotografiju koji sam ja probao. Nije najpraktičniji, neće lagano da stane u džep ženskih farmerki recimo, ali je telefon koji zaslužuje svu pažnju. Jedva čekam da čujem šta vi imate da kažete. Napišite mi u komentarima pa da prodiskutujemo. Do sljedećeg videa, vidimo se.